pati dia kan sekarang na pito ana amin bilang at tawa ba ina usakan mamitiar dia dato. Kanwa pituakan na sawakan gani ako sari at ulalagakan ang makapunggulan na sa eroy na gagawin na pananadim. Sa wadang mana dia kan kataratupan ako kitu magulawla na kan ako asulupudiyo kana ubangan sani o kuya isakay lain na gugiyan kana na abubaya kana da sa lakaw kisay ka anor. Na mitaratap pirong kunay di kang giginawa sa ingdaranaw. Ka ayam mata ang benar na udah buka kibulu gesori ko sa panton rakan agian kanan abubaya kana say kaanor agian so bai limugawan sa turu amakapukaw dangasar amukaw sa taginapan na margara ganda na iyo bani o kamasay so kalo pindus saranaw amang ulang busa pelede akan ako besigad alantong apiaga po kabaguni ko muna pamulos suduga kabubugong barian na usay man tuwain na payudag kuragin na sila lao piperinan sa kati so kanakang kubusigin na ba yung tatangka isa sudis sa wassalam. Salamat kang diri sa dumaran ukay der na salamat ka madiri sa aduna kaunutan bending koro pade doma abi umani mitan de unna mabung barsasena nasi gaya duma dondunga mangorang
maka isa nege peke bemberamani semawa tanggung maraninya kusudi buka awanan no kagi dap midar dapan pagedinadin impitanu darada to tiga kepemanai aya pipikir ko mangada to urano usai matoa kagi dapan midar dapan pagunda sunda si bayana kokodal lagna tiga kepemanai deto isakai da na besegi ngarai no ka sundu maka pangane enak kapania tengku pemana pesigi punaku wow na kang sundong akapang adi bebenako maranu dengu gunawara ke yang so kapara so kambaya kagi katawang ko so dangu wasu ena dangu wangu daku dan di de sudah ngarano kai sundung au na bepayo woteri koko ingerano kadenana ngaranu dengunau kaya katawa kuaso damu asuwe damu wangu daulan odi miseri po sai ngaranu kadenan ngaranu dengunau ngarani ya sorang ima ayat sorang man ya kada bidawan berkia so kapa arang so kabaya kaki benar den kaki pekena kuau bapa geyo ongai kulilingu makan no kulilingu piling pena sana ayakan dena tiga ingaran pesi benar ke so kapa arang suka ya tanda